Добрый день, дорогие сябры. Сегодня я вам рассказываю, как я выращиваю огурочки. Бачите як? Ось, сколько уже их тут у меня выросло. Такие вот. Тут у меня замульчировано все вот такой скошенной газонной травой. Я уже их 3 раза отсаживала. Вось. Тут пясок у нас, ничего не расте к припеку. Тому я вот гэтые ведры пэушныя наполняю з осені листой, смеццем усяляким, яким пошкрабаю на улице. Все это плотненько складываю и затем из весны сажу тут гурочки. Сонейка, тут вода побач, я их поливаю. Вось, ім дастаткова вільгаці. Ну, ўжо 4 разы адсаджвала. Трэба вот подвязаць гэтыя. Подвяжу на днях. Фарміраваць трэба іх. Усё зацвітаюць з гурочкамі. Усё як трэба. І калі ў каго цяжкая глеба, можа быць гліна, можа быць дрэнна растуць, то вот раю. Браць стары посуд, ці, можа быць, коробкі нейкія. Можна знайсці нават вот эту тыльную частку з тэлевізараў пластмасавую, набіваць яе плодародным грунтам і вырошчваць агуркі. Цудоўныя агурочкі растуць і вельмі смачныя. Ну, нам хапае, нават і закрываць удаецца яшчэ.